tuni KUKI news in bezose na bon saben lem nei kinavin tuni 28 July 2026 nin JONG igam sung inam sung THIL so umdan ho aban ban in hilchet na hin bol kit no hitin tuni a JONG chu KUKI Human Right Council ho in thupun khat ahin bol loven hi chiwa amahon press release khat ahin sodo na wa chu a hi le economic blockade dan di lo ta ki bol hi demna ka bol lovi ti a JONG chu thu so ahin bol lovin ngazi chu hoilai gam hi JONG le tu le tu a community khat galum JONG le community khat ni le cha ding community khat nin phateta ki kha pi a gari lai ho a hi lo le ni la cha ki pu lut ho hi chi ho ki kha pi ki ti hi hoi lai gam dan hi JONG le dan di lo ta a na ki tong a hi in mi him khat ni le cha ki kha pi jing a hi lo le mi him khat nin ani ding a cha ding zo si mi him khat nin ki su sit pi ti ho bang chu i ge lai le chun tu ni chan ge a hi dan di lo ta a tangkhul Kacha Naga Hon vai ahin hop now ahi lo le economic blockade ahin bol now hi ni a kho JONG hi hung saw ahi tain ahin la hi chi chunga dan di lo ta ma hon economic blockade a bol na chungo wa JONG tu ni chan gya Indian government ahi in Manipur government ahi in i macha sailo hila ahi la vai la agam sunga dan di lo ta HITA vai homa pan ala jing theina chungo wa hi KUKI Human Right Council in JONG nasata atuni ahi demna ahin pho nai ti pa chu iga theine divine se wa in chule igam sung inam sung a hi chi to banga dan di lo ta ini diu icha diu KUKI cha te gam kai sunga hung lut ding zo si tuni ahi Kacha Naga hole Meitei ho KITOH khoma KUKI cha te gam kai sunga ni le cha hung lut ding zo si hi a kha tu movin lut sa lo te ding tui wat khat jing JONG hi lut sa lo ding hi tu le tu ama ho din mun a hi ti a hi in hi ji chun tu ni chan ge a hi chi dei lo vet sa na chu zan hi apa na hung ki pana Pouve district a hi in Ukur district a hi in Kamjong district a hi in hi chi district thum ho a hi nasata ki phinna uma ama ho JONG HITA hi igam sung inam sunga ni le cha lut ding a PHALOU wa hi le ei hon JONG i bol mo ham ti a chu CSO lam kai ho panla na zal le CSO working committee ho panla na zala zan hi apana chu e hon JONG counter economic blockade ki bol khuma tu ni chan ge a JONG chu gari hung hlai ho ta chanu hon ala ala a check ngwa THIL ipp ham a hin po ho hi cho JONG chu a hin loil ha ho chu i vet nai la tam le jingin ama hon tu ni a KUKI cha te gam kai sunga ni le cha abona kha tup ding ti a to gon ane wa ahin la ama hon akipo le ho ahi lo la ama hon THIL hin po ji ho chu ivet na hi le za chalo dana he akimoin ti chu mi ni dinga ki PHALOU ahi wanga in tampi pi ne nge ti to banga hi vai hin ho mo vit na hin la ta chanu mi hang san igam inama dinga pan la hon na sata pan ahin la win hi ho zo si jong chu ala pi win Abol ha wi ti ho jong chu mo ahin hi chi ti ta lawa jong chu kham na thei ho hi tu ni chan ge a hi Kacha Naga ho hi han Meitei ho hi jong le terrorist ahi lawai le narco ti a hi kham theina bol jong hi Manipur gam kai sunga hi KUKI cha te bo hi ngo na ei bol khum ahin la tu ni a JONG chu ta chanu han check anabol na wa chu zu tam pi JONG gari khat na ahung ki po in hi cho JONG chu anaman do veti ho JONG chu mo ahi in ei ho sang a JONG hi ama ho hin abol jiwa ama ho phatlo na ho jing zo si JONG hi
KUKI cha te ngo na ahin bol ji wai ti pa chu ika he thei de wa in se wai in tu hin news a ipp ki se ya a hi lo le Manipur gam kai sunga KUKI cha te chung changa I to bang thu umam ti ho jong hi mi pin I he thei ni divin hin se wai tin hi chi news a hi ga vekil lo han tu ni a chu gari khatna hi post office a kona lekha ho a hi lo le ATM card a hi in lekha poimo za hong ki thot ho zo se hi bag tampi a hi in hi ho chu July 26 ni a tilhen zani masa a chu anaki hal hai ti ho jong hi mu a hi in hi chi ke hal ha na hi news a ki mu dan dung tu ya chu som thum lenga ativin som thum lenga bosta bora a ki chun ho hi chi bag nga ki chun bag som thum lenga jen hi mel het lo hon lampia na tingovin hita chu an hal hawi ti zong hi mo a hi le hi chi bag som thum lenga ho sunga hi pi ham ti le ama hon asai ki nawa chu hi chi wa hi Postal ho hi in hi chiwa hi ATM card ho min passport ho min chule mail article za chom ho jong umahi ti a jong hi saving chule hi chiwa bag som thum lenga ho hi ama ho news akimu dan dung zuya cho hi le bag som thum to bang hi ukhurgam kaya ding aban le bag li hi a hi le som da la ding aban kitna chu bag khat he a hi le kamjong a dinga hongkipo a hi in a hin la mel he lo hon lampia an tinguvin hi chiwa post a dinga thil hongkipo ho hi an hal hawi ti a jong chu ai chiwa newsin a hin phongin hi chi chunga hi post office a leader pau jong chun mu theidinga video ho jong a hin semin hi chi thil ho jo se hi lampia hung ki po in a hin la mel het lo hon lampia na tinguvin hita chuan hal havin hi chi hi ke ho min mo a hi poi a hi lo la ke ho su mang a hi poi ti a jong su aman jong thu phon ho jong a hin bole ti chu iga het thein ni dewa e hin phon wa hi in aban le I hang bungpi working committee hon jong condemnation lekha khat a hin so when hi chi tu ni a in so wa hi in a hi chi I hang le bungpi in condemnation a hin so now working committee in condemnation lekha demna lekha ti ding a hi tain hi chi a hin so now hi chi thil so jong hi 26 July 2026 a thil so a hi in hi chi hi KUKI cha te a dinga ni le cha hong ki polut ho hi Meitei le tangkhul ho KITOH homova hita chu ye ngang pokpi thamna pokpi ti dunga hi anhal have agari na sanjong he anhal havin agari sunga thil ki po zo si jong anhal havin chule ahin popa hi pangal ho hi in hi chi pangal pa jong chu thading chan ge ya jong hi gi na Abol lovin hi chi to banga community khat chunga eng sit na kine ya human right ho zalo hila na kitong ho hi phamo akisai ti a jong hi I hang bungpi working committee hon jong demna sangta ahin bolovin chule ama hon asei be na wa chu hi chi to bang to gon ki bol pa hi government dan to ki to lo a hi in a hin la tu ni chan ge ya government nin hi chi law and order phateta vekol lo wa amopo na ho vesui zo lo wa tu ni a dan di lo ta thil ki bol ho chunga jong government in thibya avet na chunga hi government umlo hitam ahi lawa hi le hi chi Manipur gam kai sunga government hon jong tangkhul le Meitei ho bo support Abol wa KUKI cha te hi
galmi bola abol nga mohitam ti ho chan ge jong hi I hang bungpi working committee hon jong la condemnation le kha ana so na wa chu an hi ti chun an ji vi ti jong chu mo a hi in tu le tu a hi Manipur gam kai sunga state government jong hi Meitei le tangkhul ti lawa hi KUKI cha te adinga wang hi ima cha akan na lo dana jong hi thu an save ti chu iga he te de vai phon wa hi in tu hin KUKI Human Right Council ho press statement hin bol na khat ga ba kilo hen KUKI Human Right Council hon jong tu nia chu press statement khat a hin bol do vin hi chiwa ama hon a seu hi tu ni chan ge ya dan di lo ta tangkhul naga ho a hi vin Kacha Naga ho le Meitei ho KITOH khomova anung langa NSNIM in phateta a jatho ma KUKI cha te chena gam kai sung ka po pi a hi in ukhur a hi in kam jong gam kai sunga ni le cha lut ding jo si dan to ki to lo hela tunia ma hon economic blockade abol hi ni som sagi lang hong thing a hitain hi chi hi mail ha apana hin patno hi in a hin la tu ni chan ge a isima hi le ni som sagi lang hong wal a hitain KUKI cha te gam kai sunga ne le cha hi hen a hi lo le ai hi zong le a hong ki polut ding zo si tu ni a hi Meitei le tangkhul ho KITOH khomova Kacha Naga ho KITOH khomova KUKI gam kai sunga ni le cha lo le ai hong du ding zo si a bon cha counter economic blockade abol wa KUKI cha te gam kai sunga lo le ai hong lu ding ho jong a hi na bang ta hong du ta lo je in milham hon gen thei ha sat na tu ta win dammo veisit na ane wa hi jong le lo le ai jong a ki mu zo ta pon ne le cha ho jong ha sama ma jing ta in hi ji chun KUKI Human Right Council hon jong hi chi hi article 221 dungzuya Indian Constitution Indian dan pi dungzuya chu hi chi hi kikal a hi in Indian dan pi zui lo a hi in a hin la tu ni chan ke a Indian government a hi in Manipur government a hi in Indian dan pi to ki to lo hela Kacha Naga le Meitei hon tu ni chan ge a KUKI cha te chunga economic blockade abol wa ni som sagi zen hi chi to banga dan di lo ta vai a hin hop na chungo wa international humanitarian law to jong ki to lo hi chi to bang to gon aneyu ni som sagi zen a hin bol na chungo wa jong tu ni chan ge ya ham do lo hela a na chungo wa hi government of India le government of Manipur jong nasata themo kachan ve ti a jong hi thupon a hin bol ve ti jong hi mo a hi in a hi the ai le government of India in tu le tu a kamjong ukhur aban le kampu pi gam kai sunga KUKI cha te chen na a NSCN makai na a tu ni chan ge a ni le cha kilut sa lawa Indian dan people ke a economic blockade ke bola mihim ni le cha beya thading bola e ke bol na chunga hi Indian government in agang theilam pena pan hin la lang National Highway 2 ho a hi escort bol hen lang sipai ho mangcha a ne le cha ho hi agang thei pena hin polut ding in jong tepna abol ke no ve ti jong chu mo a hi in tunia KUKI Human Right Council hon thu sei na thu pon na hin bol ho a hi lo le KUKI cha te chen na kampo pi u khur kam jong a hi in hi chi ho a to gon anei ho a hi lawa hi le Kacha Naga hon tu le tu economic blockade abol na chungova dan di lo ta ni som sagi sungzen hita hi citizen khat civilian khat thing noin hin backup ma ni som sagi sunga THIL PHALOU hong ki chi mova a hin la government in I macha sai lo na chunga KUKI Human Right Council in adem na hi adi a hi in
tu ni a hi KUKI cha ten hi chi to banga hi na ki tong han lang hi le KUKI cha te hi aban bana a no lo a government hin lo do kit de wa hi ta na hin la tu ni a hi Kacha Naga Hon hi chi to bang to gon a hin nei wa Meitei to hong ki tho to chat no wa ni som sagi zen thil PHALOU Abol bang wa Indian government in I ma cha sei lo bang hi phamo ki sai ti jong chu iga sei be ke no hin tin aban le ama ho tangkhul lang ho working committee in thupon khat ahin bol kit na khat ga velo hen ama hon jong tu ni a hi chi thu so ahin bol lo hin ama hoin chi lewa le ho dinga het sa na ahin bol lo hi in chule ama hon asei na wa hi ama ho zo in ni som sagi zen economic blockade abol lo hi thi dan to ki to lo hi lo le Indian dan pi to ki to lo hi ka thil bol lo hi adi lo hi ti pa hi tu ni a KUKI cha ten counter economic blockade hin bol wa National Highway 202 Infal to Ukur highway a economic blockade hin bol wa anni acha ding ho zo si ahung ki po ho iban loi hla pi ole tu ni a hi ama ho hin hi chi hi dan to ki to lo a hi dan hi a hin he do to a ki lovin hi ji chun tu ni a chi le awa le hon jong KUKI cha ten a counter economic blockade ki bol na chunga thil I bol na ho hi unlawful a hin ti win dan di lo ta a gari ho check nuvi ti a hi thupon ho jong a hin bol kit nuvi ti ho jong hi mu a hin ama hon abol sung sewa chu dan di dana hi hi na hin la tu ni a KUKI cha ten counter ama hon abol je aso ama ho akile bol huma hi le hi chi chu dan di lo dana hi a hin phongu vi ti jong chu neu cha iga het chet theine dewa iga phon wa hi in chule kene in jong tu ni a chu clarification khat a hin bol win su thin na ti ding a hin su thin na lekha khat a hin so win hi chiwa su thin na lekha khat a hin so na wa cha hi le zan hi 27 July 2026 ni chun kei ho letterhead mangcha a thu so anaki bolin kene mina thu so anaki bolin KUKI National Assembly logo mangcha le letterhead mangcha a lekha anaki so PR anaki so pen chu hi chu ke ho bol a hi pon ke ho member la a khatnin jong kan he phapo win a hin la ke ho letterhead di lo ta anaki man cha na chunga a flag a symbol ho jong di lo hela anaki man anaki manga ke ho bol ta banga thu so anaki bol pa hi phamo ka sa win tu nung tu ban ting le koi party hi zong le hi chi to bang a hin vel bol au ma hi le achunga FIR ki bol khum ding a hi ti a zong hi su thin na khat a hin bol ve ti a hi in a hi le ama hon ana solo chu koin a so ham ti bang cho het chet a hi pon a hin la hi chi le kha chu I to bang thu ki ji ham ti chu hi chi lang sai na hi kain ta do in ga veleu chun hi chi original pa a hi a flag ho jong ki chi bi se lo a color jong hu veleu chun mol dep dop jing a hin nam pi flag ti a jong ho ga ki ji ki a hin a ban le a head office mun ho jong a ki ji in a hin la lang khat langa hi chi kene symbol a hi lo le letterhead kisim thu mangcha a thu so hong ki bol na pa a hi a flag jong ki chi se na ki ji aban le a logo jing jong he a color jong ki koi a hi in hi chilanga hi a color ki koi lo a hi nampi symbol ti a jong he a ji oven a hin la hi langa hi nampi symbol chu umlowa a logo bo hi a color ki pi a hi ta chu hong ki so ki ra hi chi hi tunia kene hon adi poi ti a sei pau so a hi in ngi chiwa ki sei hi alang khana ige la hil adi na ta khat hi na ama hon aso lo wang wa hi chilanga ki so pa hi alang khana chu adi na ta khat hi ama hon a sei na wa hi a hi le keno UPF in thum na hin nei hi ka to sot Pouve ti a hi a sei wa hi tu ni a hi mi pi hon I het deu khat chu
kana seizing ahin imasangova hung ding 2027 sunga hi election hung ding ahin hichi hi kuki chate ki got phan no hi tai tu ni a jong political demand evolving political solution i thu movin i political leader hon la khat chan la ei ki tho pi po win I machala demand ei bol pi ta po win khat ve se separate administration ka David a press club ahin kova press release khat ahin bolwa press conference na thupon khat ahin bolu chu hi chu ana effective mama tu ni kumthum chan ge ya kumthum wal jena hi mi pin hung kidin pi a hi in hi chi chan ge ya chu political solution daina a political leader hon pan ahin lal ama chal dan pa chu political ki thuma political dungzuya leader hon in din pile ama chal dan pa chu iga he the dewa ka sei hin he them lo wa hi le example khat ga sei le taw na khat inei ding ting le a taw ding la a hi lo la mi pi la a chu ivet na hi la koiman ama han penin ama chapang penin tingai lo ai taw na nei ding akiti ting le hobunga upaham a hi lo la pastor ham evangelist ham reverend ham hi chi ho chu ke hol masai hi chi to banga chu tu ni a jong hi tauna inei ding tiang ule holam kai ho I hol banga wa chu political solution idei vai la political leader chun vai a hop ngai a hin la tu nia kuki chaten isei vai le MLA som inei vi ti wa hin MLA khat na khat chan jong tu ni a hi political demand a hi pan eila pi lo e din pi lo a hi in a hi ama ho phatna ding jing ama ho ni do theina ding jing bo hi din pia MLA som la a hi khat jing jong hi man thei lo a hi BJP na ko le hlai center government in ki ho na ding me ti le sumu ding ham ti ai hlei jing hi ta chu kanam mi pin a dei lo wa hi le kei hon hi tai ka din de wa hi sumla pai ka ngai lu Pouve kanam mi pi zo ka ngai lui ti pa hi a hiet no ngai a hi na hin la tu ni chan ge a hi political leader hon e din pi lo je ba mi pi hon I chan ham khana igen the wa hi in a hi le ka ga sei nom pen chu hi chilang side hi ga velo chen to a kene in ke ho so a hi poi ti a sei banga hi chi to banga hi tu lai ke inam sungova thal choi ho support ho akai ji a chu hi chi political leader ho hong kitung do ji a hi ja chu hi chi ba hong kai do ho chun ahin son do ho hi chi ho lung chu a ho lungai hi na a ho lungai chu hi je a chu tu ni chan ge a jong hi ga velo chun inam sunga political langa leader ho jing jong hi koin ana sot do ham a son do ho lung chu a ho loi mi pin ki son do a hi pon hi chi ho hi thal choi hon a ki sot do wa hi ji chun tunia political leader ho jing jong hin a hin son do ho thal choi ho jing bo chu support Abol wa hin tu a jong hi mi pi ho pilu hitin mi pin MLA phateta ki hleno hitin political leader phateta mi pin hleng do lew hen hichiwa I hlen do mi pin I hlen do wa hi ji chun mi pi a hin kho sa ding a hi tu ni a MLA ho a hi lawai le I political leader ho hi mi pin I ki hlen do wa hi pon mi pin I vote ho zo si ki zo do wa zanga ka thei poi sang khat ka thei poi sang som ka thei poi I ki zo do wa hi chi ho zo si chu tu ni a inam sunga thal choi hon anaki cho wa anaki sot do wa hi ji chun tua a political leader ho jing jong hin mi pi vet sanga chu a hin son do ho thal choi ho lunglang zo cho a ho lo a hi tu ni a jong hi mi pi hon pan law hitin imasanga hung thung ding 2027 sunga hi a samsaw ho sot do sa talovin ei ho mi pi ho zo hin idei pa chu ikisot do god de wa hi
tu chunga jong hi I vote ki zo ki nova vote khi na dinga sumla pai mi pin I dei ki nova hi le I sot do nu I sot do pau chun ei ho sa ki lo dinga hi zi chun ei ho sa thei na dinga thal choi ho sot do sanga chu mi pin kitun do lew hen mi pi lung a hin hol de wei ti pa chu iga a het thiam na de wa neu cha hi chi chung cha nga chu ka ga sei saw a in tu le tu a hi gam sung inam sung hi vet na hi le kham na thei jing min ei sei na keu hilovin I gam sung I kho sung I beng sunga jong hi I wa le a hi jong le ei in sung hi ta min sung hi ta kham na thei jing na hi kilop gam a hi ta in mi pi ho hin hedo povin masanga pa na kana sei ta in a hi the ai le kana mi te ho Christian cha hi win Christian dan to ki to in bai ho mo hi tin Christian dan to ki to in ne le cha ho lo hi te a khoti lo wa hi le tunin keiman hi chi khamna thei ka zo a sumtam pi kamu pole ti a lungel inei wa hi le hi chi hi inam sung hung effect ding hi ei ho na san ge jeng jong mi ni dinga nangin nagapi hi wangin nang in sunga jong wang se na hung lung the hi ti pa hi gel do o hindin kisu thieng o hitin inam sunguwa hausa a hi in nam se pai ho a hi in milham ho a hi win low ball ho a hi win a hi the ai le chi khamna thei ho le pathin thu to ki to lo langa hi ni le cha hol po hi ti sumla pai hol po te ti a hi kum thum wal zen hi hung ki sam a hi ta in a hin la tu ni chan ge a hi ball jing je win I khopi sungwa jong hi zumbi to bang I cha inaw te ho inu I pa te ho adim se na a hi ta in hi chiwa jong hi taw nan gel do o hitin tu ni a hi kisiam tha pha re hi tai kan mi te ho Churchanpur district police hon jong to gon khat a hin nei win hi chiwa hi no say no to drugs ti a hi in ti chu drugs ni asangin kata sa suhat ni nge ti hi hi chi lungput ne ya hi chi them si chi moto ne ya chu hi chi kahin na hi apoi mo zoi khamna thei sangin kahin na kadam theina apoi mo zoi ti topic mangcha hi running ti su kilhai te na ho jong ana umding ti hi to gon abol lovin hi chi hi registration ball hi 4th August san ge hi hungki hongding 4th August ni lehin pungsom nil zan pungsom ting lehin ki kha ding a hita in a hin la a hlai ding ni hi a hi la chun 8 August hi ding koi to bang itiam khatna a detail de wa henom eu mo wa hi le anoya hi ama hon contact na ding ho chong abol win a hi la wa hi le Churchanpur police station a jong hi iga kido the wen hi chiwa scanner code a hin koi pau jong hi koi to bang scan bol nom hon jong hi chi video hi post ball in lang hi chi lai ta a scanner pen hi scan ball le chon a form fill up na ding hong tin hi chi chu fill up na ball ding nga ban le that 8 August ting le hin hi chi kilai te na hi ki panding a hi ti pa chu I het thein de wa neu cha in phon wa hin hi chi to bang organization hi chi to bang to gon ho hi ei ho nam sunga dam theina a hi in I gam sung inam sunga dinga jong thil pha a hi in I Christian chon dan to jong ki to zo a hi ti pa chu I ga he thei de wa I phon wa hi in chule army chief jong hin Manipur situation Manipur chungchang ho vil ha na ahin nein hichiwa aman ahin vil na a sei media ho hinga ana sei chu a hi a hile tu le tu a jong hi Indian Army Assam Rifle in jong na sata a gamsunga khat le khat ki to ta le khat la khat ki cham ta a chen khom ding le gamsunga chamna theina dinga Manipur ke wa hi point North East Pumpi a hi chamna theina ding le chamna na ding hi Assam Rifle mopo na tabanga ki gela pan kila jing a hi in hi ji chun Manipur gam kai sunga
community za chom jong khat la khat kita sana khat la khat pan khoma chamna a na ding lang jo hi imason de wa hi ti a jong hi news a chu thupon anabole ti jong chu mo hi in a chaina pe na khat ka seinom chu hi le to a birin sing in 2023 apana KUKI cha te tha chimit na dinga arambai tengol anasima a state police ho mangcha a state commando ho mangcha a state force zo se mangcha KUKI cha te in a do a hi in a hin la hi chiwa a thu sei chu pathin alung kim lo zen hunglik do a thu sei ho zo se chu KUKI cha te het theiding le vanoi het theiding a hung ki thang a hi in a hin la hi chi hi supreme court na jong anaki pe in audio a saw hi han a chom hi jong le a bona he anaki pi a hi in a hin la tu ni chan ge a hi BJP government a hi je hin KUKI cha ten izo povin supreme court na jong vel izan ham khat aki seitan a hin la complain na ding hi amazing oven a chang le audio a thing poi a chang le audio hi edit ki bol a hi tai a chang le a cha he a seyo a hin la tu ni chan ge a supreme court in hi chi audio hunglik pen hi biren sing thu sei a hi poi ti hi tu ni chan ge a sei do nai lo a hi in as biren sei a hi ti so a het na hi in a hin la hi chi lep do thei ne dinga chu a chang le edit ki bol a chang le a chome a chong a chang le a sawe ti a hi a za chan hi su chon thei na ding le hi chi ko na hearing avel vela thei na ding a hi hita chu abol jing a hi in a hin la kana mi te ho hi chi zong hi sumil lawin phateta in itaw na win anagel do ki no hitin hi chi ho hi phateta a in bol do wa chief minister lui pa chun hi chi to banga hi to gon ane a hi ti pa chu hoita ahung clear a hi le hi ho chu a phot chet na khat ahung oma hi le tunia KUKI cha ten separate administration I thum na wa chong hi pancha na lin ta pang thei hi ti hi I het no wa hi chi jong hi ni taw na wa isu me lo de win ka dei sa na ka hin sei do hi in aban le tu a hi KUKI cha te dinga hi separate administration ti lo wa hi ki hin so na ding lo hi kana mi te ho hi chi wa hi separate separation only solution ti hin separation is the only solution keu a hi ta po in tu ni a hi separation is the solution only for life zong hi a hi ta KUKI cha te a dinga tu ni a hi solution keu a hi ta po in ki hin so na ding le ei ho dama I hin wa ei ho khanga ison ipa ho adam thei na ding chu Meitei le Kacha Naga Hon a kona atuma ki vai po ti lo hi I khang wa idam na deu lo hi hizi chun kanam mi te ho tua hi tin le ha thua ipanova min ipi sei han lang inam sunga itabanga gen thei ha sat na zong le tin le ha thua pathin songa ip din det jing de wa hi ti jong chu a chaina ka ga sai thei hi in I he thim de wa tu ni chan ge ya Meitei le Kacha Naga Hon ki thua igam sungu wa tuiwat khat awat lut ding jing zong PHALOU wa pan ala ho bang hi velau chun tu ni atumai ki vai po lo wa hi le hita ei bol sot no wa hi la hoi lai ai ki hin so deu ham ei ho sanga population a jong tam zo a hi win community kha si jong kidel PHALOU a hin la ei ho Manipur gam kai sunga cheng khom la a tam te ni hung pang khoma a hlom pen te hita a eng bola hi le chun KUKI cha te I kha pha no hi tai tu ni chan ge a pathinin even che a I khan zo a hi bo win pathin in su lung hleilo wa I gam sung wa kham na the ai bo yu wa sum le pai ni gu bo wa na hin to wa thudi ilo ta awai I hin hop mo wa inam pi min mangcha I phat chom na ding jeng bo to gon ine wa hi le chun
inam sung hi pathianin ei got jeng ding hi ji chun kanam mi te ho lung khat le thakhat nin ding khom hi tin tu ni hi chi ukhurgam kai a hi in kamjong a hi in a hi lawai la kam po pi gen theina keu hi kuki cha te i bon chawa i gen theina wa i gelwa mun tin ato kha lo na zo se hon chong pan ila huwa pan iti la theu ham tauna i nei theu ham sum le pai ki thopi theu ham ne le cha iti i thot theu ham ti pai i gelwa i na chi wa i din khom wa pathin mina i pan khom lo wa hi le chun i gam sung inam sung ha sat na ho hi tu ni a hi chilanga hlung zong le phat khat le nang chunga zong hung thung the hi ti pa i gel do pa i pan khom so ke de win pathin minin kanam mi te ho kain tim kin na hi tu ni KUKI news in ve a hin ngai ho zo se na chung chi win ka ki pa na bon cha win pathin in phathei na bu jing taw hen